So breaking news matie ena yene luwe me northern Uganda tin ne gil bero gi jemo matak total man makilwoni in northern Uganda makilwoni luwe madonna wang easy gi kidi face gi dano mogo manotie in northern Uganda madano ngayo gini gitika jemo ilokom walk kono bero organization ma ladit Salim Saleh okelo ni operation well creation mana mir kel kony ma pat but dar ma kelwo ni creative arts but gen mate tima era ni the way getenyu ge wa ki ye ma ukelo twak tele matak twal ke nen lu diero madam ma charo badman solo kero and dong romeo kenyu kero and freeman kero and Sylvia Wori and Ragadigi kena go belu tera madam magitika bino loba churi ma lu we gitika wa gitika nyana wigi magen pegi mero kigen makire ne kolo pena giti nani jono go bino ka poko gi go bino ka poko kaka me chuli gi poko ken lu we ma pat ma peti gen ma be kitung bodgi so lok matie ena dika maleng ma geno wajani umioro to machalo Salim Saleh gen ki Sylvia Wori gu kadika malengu explaining bodgi ngo ma walk ko bedo pen walk tiga killa nywana kin luwe tiga deke ken gi pe chilling mo mano be chilling mo pe diet so luwe ma do magu kata ki lok ene la diet kidi face enano no lo la diet makilwani easy the leader ko lo mono alan smoky luwe ma mon e chalo priska gi wengu lo so luwe tigi chwe chuny mada wabe neno lo kene matak to twal kono tiano ape atak mono we breaking news matie ana luwe tiga jemo malupe ki lok me walk in northern Uganda mona yawa kil botu chap yoriot wak olo to be kingeji ye man chalo chami be wak in be pe berata to twal mono lok matie wabe neno kon kache la dir Salim Saleh ki Sylvia Wori gi dak kom lok polo we ene kori for to twal monen wono de karamanok